Okay, alright, mambo vipi? Ya ontonti. Hello chekonti. Nasonze ibyana muri bare. Okay, alright, sirivizo twinjira akantu k'ubwenge bakise immortal combat code. Aracyari nyiri farashi hamwe na koperative ubumwe n'imbaraga y'Imusanze. Mambo vipi dutumika senior group hafaho. Ubwo mfashwe n'imisonga. Kunyense buranira. Bimeze bite? Iyo umeze nka rubebe. DJ David yo studio nakubona. Aho ngaho ibujumbura. N'umunyenga. N'abakiriya bawe. Abuzi gutwa. Ndababona neza cyane DJ David. Nyaruka. Mambo vipi? Nakantu k'ubwenge bakise ngwiki. Kurura. Immortal combat code. Shumika. Ntabwo ari igikanitani. Bimeze bite? Nyiri farashi ntumika. Ndobora. Yimire. Jinyuma. Shumika. Shitura. Nibutazi kumesa ugitabure. Igitenge nyabusa. Bimeze bite? Service ati igare ntumika. The immortal combat code akantu k'ubwenge. Senior nyiri farashi. Corona twaye sinarinzi ko muri quartier bamuzi. Umukunzi wa senior uwari we wese aherereye kamugereho. Mico w'umupampe. Harimo abantu nka DJ Kibweja mu Nzove. Kibweja ndakubona. Turashweka. Juma Imusanze ndakubona neza cyane. Pazo ku magaraje hano Gatsata nawe ndakubona. Bimeze bite? Nyiri bare. Ndaho DJ Gustave mu Nzove nawe ndakubona. Namujama twinje. Ayo. Mu gihe ngiye mu. Bimeze bite? Kurura. Robora. Shumika. Immortal combat code akantu k'ubwenge. Ntucikwe nuri hanze nacikwe ni nyiri umufungo. Nyiri note. Kwifarashi. Shitura. Nibutazi kumesa ugitabure. Igitenge nyabusa. Uracana nturahura. Uranyereza ntunaniza. Nyogereza indanyegereza ndare. Uragenda unyuririye inkware. Adiyakoni mu basenzi. N'ababiri barasenga. Mambo vipi? Nunkuye mu bibi. Bimeze bite? Kata kufurira umusare. Kurura. Robora. Shumika. Robora. Imanike n'ingiguba robore. Bakugenda ndobora. Yimire. Jinyuma. Shumika. Shitura. Nibutazi kumesa ugitabure. Igitenge nyabusa. Mambo vipi? Bimeze biti? Reka ntumike. Immortal combat code. Akantu k'ubwenge mwigire hino. Murabizi iyo ari nge nta gikanitani wansangana n'ibintu bitabaho babyeyi. Nyiri farashi. Mambo vipi? Bimeze bite? Nyiri umufungo. Mambo vipi? Immortal combat code n'akantu k'ubwenge babyeyi mwigire hino. Ahantu mbajyanye bimeze bite? Senior kwifarashi. MTI media design imenyuza biriya. Tangiye mu ishyamba. Kw'ishyamba haru abafatiye bimeze bitasenze. Mugabo araca wagira ngo ari kimukurikiye mu ishyamba hagati. Mugabo araca wagira ngo ari kimukurikiye. Bimeze biti? Ageze hano ari itsimba. Kumba umugabo bigaragara ko afite ikoranabuhanga ridasanzwe. Dore aramagaza akaboko ke. Telefone iri mu kaboko. Mugabo giracya. Avanayo hano. Igishinge aracyitera mu kaguru. Aroroherwa. Banza yarafite taki niba ari ibimogi. Avana atarakomeza kumbe harabaje. Tayari mu ishyamba buri harabanga ibyiza. Ishyamba si ryeru arabamuzengurutse. Kumbe arundi waje satera ibyuma. Arundi waje mu bite water bite cloud. Kumbe uje
ejo bamwise Ola, undi bamwise Cloud, umwe bamwise Amazi, undi ni Cloud. Uyu mukobwa ejo bamwise Ola, Amazi, undi ngo ni Cloud. Bibicu barafatanya Ola na Cloud, Amazi n'ibicu barafatikanya bivuna umwanzi. Hano amazina bafite ntabwo asobanutse, sinzi abagabo ni bande. Mbonye harimo akantu ka tekinoloji ukuntu tayari basi. Consider yourself lucky. Yewe umunyamahirwe Replace, but don't forget that. iyo naho baba bakwisha umuginga tayari ari akantu kavuze. Kumbe uyu nguyu bamurashe isasu shawo, gusa hariho silencer. Kumbe tayari dore abamurashe ukuntu baza bari kuri filime bitonze. Uretse wanze wumva isasu hariho silencer ntabwo rivuga. Abamurashe nabo nta nubwo bagaragara. Uretse urebe uri umunyamahirwe wa muginga gute iyo nawe uba upfuye. Isasu tayari baramurashe. Dore abamurashe ngaba abantu batanu bagenda batagaragara. Uyu nawe Cloud baramuhaye tayari arafatwa. John Kew niwe nyiri filimi ngo ahazaza h'isi abantu bari basigaye bazima bahumeka bari bake, abandi benshi bari barapfisituwe n'abantu mbarwa. Isi yari yaratewe n'ibiza, ikirere cyarahindanye, ndetse ngo abitwaga abazima twashakaga umuti wo kugira ngo tureke isi yacu yakongera ikaba nziza nka mbere n'ahazaza. Tutabona igisubizo byihuse ngo isi yacu yongere ibe imbere ibe nziza nka mbere, buri kinyabuzima cyose kiri ku isi kizapfa. Ubushyuhe bwabaye bwinshi, ikirere cyaranduye, ubutaka bwarahumanye, isi yabaye umwanda. Mekeni Leland Luluria Lisa Wongo n'abandi benshi cyane bakarimo. Sini ya nyiri farashi ninjye uri gutumika nyiri note mambo vipi bimeze biteye. Wine Wongo n'abandi ngo kubera ikirere cyahindanye, buri kiremwa muntu gisigaye gifite imiti. Hari imiti yakozwe iterwa buri kiremwa muntu kubwo kugira ngo umuntu agumane agategerezo ngo mbega ikirere cyaragiye kirahindana cyane ku buryo iyo miti utayibonye ngo uyitere ni nk'urukingo nyine ugenda ucika intege mpaka upfuye. Koko uriya mugabo dutangiranye mbere y'uko arwana n'abari bamwatatse uriya bitaga Cloud yiteye ikintu cy'igishinge ku kaguru. Ni imiti buri kinyabuzima buri kiremwa muntu kiyitera kugira ngo kigumane agatege. Ikirere cyarahindanye abantu bacitse intege, hari imiti bitera kugira ngo babashe kuguma ari bazima bahumeka. Ubushakashatsi baracyakorwa kugira ngo abantu barebe n'iki cyakorwa kugira ngo isi yongere ibe nzima. Ngo tubonye icyitwa code twakidevelopinga cyangwa se twacyagura mu yandi magambo ngo kikadufasha kuba isi yacu yakongera ikaba nziza. Na film yiswe Immortal Combat the Code. Ngo babonye icyo cyitwa code rero byabafasha kongera gutunganya isi ikamera nka mbere. Niba uri kamera nk'uyu munsi twebwe aho turi, bivuze ngo mbajyanye ahazaza. Kwifarashi naho ntabageze rega bimeze bite katurore. Iyo code igizwe n'ibintu bitanu. Tuyibonye twayagura. Indwanyi nyinshi zirwanira ibyiza zirarwana zishaka iyo code kugira ngo zireke isi yakongera ikaba nziza. Indwanyi nziza ziri hamwe nyine zishaka iyo code. Ese nawe wasuka twiyungaho muri ubu buzima bwo kugira ngo twongere tugire isi yacu nziza, ubwo hari benshi bari kuturwanyaho bari gukurikirana inyungu zabo. Bivuze ngo hari abishyize hamwe bo barashaka ngo isi ibe nziza. Hari n'abandi bari gukora ibyo bakora mu nyungu zabo, ariko abeza bashaka icyitwa code kugira ngo isi yongere ibe nziza. Tugomba kurwana kubw'imibereho yacu n'ubuzima bwacu dushaka iyo code, nitutayibona turabapfa kubw'iyi si yacu. Kubwo kugira ngo abantu bagabanyikwe gupfa tugomba kubona iyo code. Niyo twapfa ariko turapfa turwana dushaka iyo code. Dore ryahiswemo Immortal Combat the Code. Ihangane. Immortal Combat the Code niko bayise. Kumbe uyu twatangiye bamwita Cloud yafashwe, ariko
kumwe n'uwo bitaga Ura bamwe. Cloud. Yewe ni Cloud. Something happened. Hari icyabaye. We need to meet. Ndakeneye guhura. Hari abo yahamagaye. Hehe ryari? Where? Hehe ryari asubiramo. Habiye mugenzi hari yahamagaye ngo bakeneye guhura. Sawa. TV on. Mushyiraho televiziyo TV on. Dore ikoranabuhanga. Million dead. Yes, you heard that. Miliyoni y'abantu imaze gupfa. Right? The death. Ibyo yego musanzwe mubyumva. Million. Isi yatewe n'ibyorezo bidasanzwe bitazwi. And pollution levels continue. Kubera iyangirika ry'ikirere, And scientists estimate ibyo biratuma abantu bari gupfa buri munsi. Abantu bose bari kubura these to exist. urukingo Formula can be developed. rubongerera guhumeka ndetse n'imbaraga. Barimo baragenda bitaba Imana, abantu barimo barapfa. Mbega umuntu wese utari kubona rwa rukingo nk'uyu mugabo bise Cloud yiteye mu kanya filime itangira amararubonye. Umuntu udafite rwa rukingo wese arimo aritaba Imana, arimo arapfa. Towns dying. But now the bioscan Ese ni iki cyahagarika gupfa kw'aba bantu? Ubushakashatsi buracyakorwa n'abaganga rise. barebe ko bashobora gusukura isi, abantu bakongera bakajya bagasubira mu mibereho isanzwe. Ku makuru bamwise Cloud, nabyumvise ikibazo cyavutse. People are getting sicker. And the CDC Abantu bamwe baragenda barwara kurushaho, the population bari gupfa are infected with gupfa cyane ku bwinshi, diseases, especially newborn. ndetse nta kindi kibazo kiri kubica uretse iyangirika ry'isi. Kumbu yaho hari imyotsi yaje arahwera nawe. Ni Cloud mu nyubako aho yarari, hari ibyotsi byinjiye indani, banza hari abamwatatse. Turamufite umuginga ashaka. Mwohereze Unity mufate. Unity muze mumufate Ova, twamubonye Ova ari hasi. Tayari Cloud arashimuswe. Twatangiye ahanganye, ndetse Cloud uko yarahanganye yaje gufatwa n'ubundi. Aho yongeye yisanze abandi bamushimuse. Murane mwa baginga muri bande pombavu artirwanaho bamwise Cloud. Bamuginga we chakwihambura, bamuginga we barahangana. Cloud mugabo n'indwaye twatangiye afatwa n'ubundi agerageza kwirwanaho. Agerageje kwirwanaho aho yongeye yisanze baramushimuse. Barabaje Cloud. Where to find me? Don't flap yourself. We were actually tracking Emma's killer. Twagiye du tracking abishe Emma. Arundi witwa Emma ngo wishwe. Nibwo duse tukubona. Sasa uyu mugezeho ni wa wundi bitaga Ora, kandi Ora twatangiye araswa niba bagushubije inyuma we gusicari hamwe. So we followed you. This is Dr. David. Twagukurikiye. He was asked to help out on the investigation. abaginga bagendera mu muyaga bo twababuze. Araho twabonye ko bameze nk'abagendera mu muyaga bo baragaragara ari uko babishatse. Baragenda batagaragara. Oh yeah, now I remember you. Wenda kwibuka sha. He's doing well, Master Cloud. Wenda meza. I heard that he's the. Wenda meza neza aracyari mu ikipe. Looking for us. Yakaye kuba yaje tukaza kuba twagutabara. 411s. What do I want with you? Bano bagenga nawo mu ikipe ya 11. Wageze hano gute nanjye nkangukiye hano nisanze hano. The radiation levels are spiking. We should get going. Tugomba kuba twagenda hano hantu hari ikirere kibi. Isi yarangiritse. Hari imiti bagenda bitera utayiteye urapfa. Batabaye Cloud mugenzi wabo. Kwambara abandi bari hano. Abandi bari hano ku rundi ruhande. Bamwe bari ku nkarita, abandi bari mu myitozo ya hato na hato. Kombe hano Mushinwa we ntabwo gusigira ihene icari hamwe. Mushinwa vayo mfite na za nkoni bita inkimbo, za nkoni z'abasaza n'umupagasi inyuma. Yakaje hano Mushinwa katurore. Haje hari abapagasi banza ari bosi. Abari bateye Cloud ngo bari mu itsinda ryitwa 11. Aho yaje hari umugore uri murarira n'akana karyamye hakurya. Ni Mushinwa. Garuka hano
yarebega harimo abo rebeye harimo mu kirahure aza mu muryango ni mushinwa arinjira The cargo is lost. arimo aragenda abura guhumeka ko arimo arapfa hari urwaye arimo arapfa umwana wanjye namutabara gute muganga kumbe mushinwa urwaye yari ari umwana we By the hour, thanks to you. nagerageje bishoboka ndagushimira kuba mwana nyizeye mushinwa ni papa w'umwana hakenewe antidote ntabwo nyine gutangiza intambara yo guhiga antidote iri nta bundi buryo twatabara umwana wanjye n'abantu babapfuye n'abantu bicaye wumva mu by'ukuri umushinwa ukeneye kode kugira ngo umwana wawe abashe kubaho sasa cya kintu bakomeje kwita kode ngo cyatabara isi na mushinwa aragikeneye kugira ngo atabare umwana we hari n'abandi bakeneye kode kugira ngo batabare isi yose muri rusange none muganga nawe uri kuvura umwana mushinwa amubwira ati umwana wawe hakenewe kode kugira ngo avurwe akire kombe nawe kandi ibintu biramufata ni mushinwa ntabwo bafite imiti bitera iyo utayiteye ikibazo kiravuka uranapfa ikirere cyaragiye kirangirika isi yarahumanye So does yours. That needle shall remain lodged in you until he is saved. yeah. Mushinwa akeneye gushakira umwana we ubuvuzi ni kode amagara umuganga aza gufasha aramuhamagara mu nyuma Mushinwa So our work is done. amagara umuganga aza nyita akazi kacu ariko karangiye akazi no kwita ku mwana we akeneye kode avura umwana we kode n'ubundi ni nk'umuti nyine kugira ngo mubyumve neza kumbe bamwe bagenda batagaragara basi bari mu ikipe ngo ya 11 iyo kipe ya 11 sinzi ni ikipe yandi hari bageze hari ambulance iyi ni ambulance bari bagiye gutwaramo nuza gutwaramo wundi bise Cloud zenga baba nibo bashimuse Cloud n'ubundi film itangira Too late. twatinze nta numwe ugihari bose bagiye Okay. sawa kadukurikire we shaka Cloud yeah kombe hano hari abandi bari hano bari changa we mwagenda ucika intege sha tera ibyo nyine ufite ushoboyera You better cool it down a bit. You're not the golden train with us. we mugomba gutuza sha undi urimo urarwanira tuza ukareba umwanzo wa buryo yatwaza muri kankwereke Come to new. You retired last year, and the elders choose me to be the new leader. ubundi umwaka ushize ngiye nakabaye kubona naravuye muri ibi ngibi narabaye retired byo gushaka kode kumva nabo barashaka kode sinzi bo ni bandi I'm the new gold, and ariko nagarutse ndumva ndi mushya cyane nagarutse ndi mushya you talk. bitari kuba nabafasha gushaka kode nabo ngo barashaka kode nabo ngo barimo barashaka kode namushinwa tubonye ashaka kode n'abapagasi be n'abari abandi bari bashimuse Cloud bari mu ikipe ya 11 harimo n'abagenda batagaragara nabo barashaka Cloud ngo barangira hari kode twamenya ko ari nk'urukingo kumbe hari undi uri hano Okay. Thanks for the update. sawa urakoze kubwa makuru utanze basi uya ro yitabaga nawe bafite uburyo bahamagarana Whatever, man. You know I could have taken you out with one blow. ababizi mwana uko byagenda kose ngomba kugerageza mwana Amateur. kumba nibo bari mu myitozo baje hano Heartbeat. Cloud called. Cloud yahamagaye I think he's in trouble. nateka ari mu byago Cloud niwe wari washimuza I sent Dave and Wayne Clamp nohereje Dave ndetse na Wayne water to lend him a hand. kugira ngo bagende babe bamufasha ndetse na Water ola nyine Safe. amazi Water ola hoteli uko bishaka hari umuntu n'ejo bitwara ngira ngo basoma hoteli sini hari gihe babakenera namwe mugende mubafasha Cloud barimo baramuhiga zengo Cloud akorana n'abangaba nabo twabonaga bavuga ngo bakeneye nuza iriya yawente
The current BIOS bakeneye iriya from Medican code. are failing as both the radiation and air pollution increases across ikirere gikomeje kugenda cyangirika cyane of it. ndetse ariko abaganga bakomeza bashaka imiti Because the bioscanners bakangura abantu kugumya mwambaye ibyo muhumekeramo Right. za face mask ziko zitanga umwuka Infected. uvuga ngo ni ubupfukamunwa ariko noneho burimo umwuka You should constantly burimo za bomboni and isi yaragiye irandura nta yindi mihumekero ihari abantu barahumeka umwuka w'umukorano politicians, they remain in session until they can come up with a plan. abashakashatsi barimo barakomeza gukora ibishoboka byose ndetse hatagize igikorwa flying isi yose yakisanga nta kinyabuzima na kimwe kikituyeho during investigation of byose mbibutsa ko biri guterwa n'iyangirika ry'ikirere Yo, Mr. Steve, n'ubushyuhe bwinshi cyane buri ku isi from countries around the world to develop and advance iyi ni intambara y'isi ariko isi irimo irarwana n'ubuzima nta kindi kintu isi irimo irarwana nacyo that new upgrade. mbano abashakashatsi baraje ikigo cy'ubushakashatsi cya gavumenti very effective for staff hari uwazaga or any Medicaid facility za fasiliti zose zirasabwa gushyira hamwe up with the right bagahanana ibitekerezo buri wese igitekerezo afite akagiha bagenzi be bakareba ko hari icyo bahindura bakareba ko mugenzi batabara ibyo ntibyanga ikibazo kiravuka kurushaho despite billions that Medicaid received is not the cure. Did you see this? iyo byo wabibonye The shareholders are gonna have my ass. But who the hell leaked the upgrade? mwabagenga murabona birari I ibiki need you to do some damage control. mugomba kugira icyo mukora uko byagenda kose Further leaks. umugenga sana waducitse hano Code yet? yajyanye Send the doc up to... zimwe muri element zigize code code ni cya kindi ni rwa rukingo nyine rwo bari kwita code sasa barakoraga hano haronje muri iyi facility y'ubushakashatsi ni ashaka bashaka umuti mugenzi ngo isi yongere isore nk'uko yari imeze zimwe muri element zari zigize icyitwa code hari umuganga wakoraga hano wagitwaye mva muginga hamagara bagende bamushakisha bamufate bamwakiriya element yajyanye bas arubye element ufitiye akazi hari uwo yahamagaye bagende bahige uwibye element igize ikiswe code iyo code niyo yakwifashishwa mugenzi bavura iyi si yacu ndetse irimo irarimbuka irimo irangirika n'isi wemba ruwazaga hano isi yarangiritse abantu ni bake ntabwo wabona mu buma y'abantu nk'aba bandi babona muri karitsiye iwanyu rikareka hari uwinjiraga hano aragenda akibaguzwa niba ari we wibye ko element imwe yarigize code yaje hano mu macupa You expecting somebody? yewe hari uri gukekeranya aho kugenda ahora oya Most people do that after they had a few. nawe ukeneye icyo kunywa nawe se Bar thing? aha ni mu kabari uje Take a soda. amasoda What's that all about? soda Heads. He was good. This chick said the end. She flew back like harimo akazi k'inyuma Great. akira soda musaza many students left with him. Cause he wasn't What is this? iki ni iki se What you order? nicyo utumije mani Maybe A soda. utumije soda we ndashaka coca cola Alright. ndashaka coca cola hey it was good. That bitch got stuck. Not that good. hey coca cola Or apologize. That's cool, because your school is about to get downsized. Great. Say that. One soda. iyo nayo ni soda ukeneye yo mu bwoko bwa cola And all that. Where's mine? ryoherwa musaza ni barumani Away. Oh, where'd you want? Him the wrong. hari ikindi waba ukeneye akira akangaka ashaka I'm gonna stand right here. Dad was the man in Do you want me to dim the music? You know? nimindura akaziki ukeneye akandi kaziki kadunda ubwonko No thanks. I'm fine. ameze neza kuri ako ngako karimo nta kibazo Yourself. sawa ryoherwa enjoy yourself Freaking cheapskate. aba yaraje atumiza soda nkumbuka ari hano araha arabinjira aritsimba basi arabazaga So, you the doc? niwe muganga we doctor amugenga niwe wibye element komba babona ikarita igaragaza ko ari umuganga dore umugenga sha Yeah, we got him. twamubonye umugenga wibye element igize code tugende sha kombe niwe wibye element yarigize code ashaka kubasiga wawe mugenga sale taramutera rwaje Mind your own business. we umenye ibyawe sha wibyivanga Not playing. we ariko nibi birandeba sha uyu dufitanye gahunda kana kandi gasore kabyivanzemo muganga agira atya tangira gufata ya element tangira kugira abayo
abayoherereza atangira kugira abayoherereza afite ukuntu agenda na kompiyuta mu kirere tayari nawe atangira gutabaza ni barumani basi umusore utangira muganga amutera cya gishinge nawe urakoze muganga afite ibishinge bitera kugira ngo ubuzima bwabo bugumeho nta bundi buzima bafite utiteye igishinge urahagwa tayari basi bagiga atabaye umuganga ngo bafitanye gahunda basi undi musore barumane bana bagiga banyangije akabarisha arabazaga bamwe bagenda batagaragara bari mu ikipe ya 11 bageze hano barashaka Cloud. You guys got here fast. I didn't hear this. Abapolisi ko muje mwihuta ko numvishe za haramu za gipolisi abwo mugezeho hano gute maje agasore gatumukama numiza soda uyu mwanda wose uravutse mani isasu wamugenga baje tayari barasamuye abantu baje ni ibyihebe bakeneye kode bano mu ikipe ya 11 none bise mushinwa nakeneye kode yo kuvura umwana we. No, leave them alone. Bareke bonyina. Take the fall when the cops come. Twerekere tugende mugingo urumva yaramagaye abapolisi tugende polisi taraza. Yeah. Doc's been through here. Sir. Muganga yacitse. From here. Numva nagarajya kuri hano ariko muganga. Grab him. Tumukurikire. Shaka muganga wahereze element imwe yarigize code. Nundi bita mushinwa akeneye code. Kuma kwereka Cloud nawe aracerekera. It's a rush. Kumwe utamani. Thanks for your help back there. That was doing just fine on my own. It's not about you. Abashimye mwamfashije mwana iyo mutaba wabona kuko mbana napfuye. Yes. Quite odd how you just happen to be in the same vicinity as Emma's killer. Nagira ngo banze umbwire urupfu rwa Emma. Those 411s could have killed you and they didn't. Bana wa 11 baragukeneye. Batumwe na mushinga kumbe bara 11 bakorana na cyamushinga. Boss, gabanya umwana. Umva nani sinzi niki nawe navuga. Kode bakeneye nayo mfite. There's a fine line between being unhelpful urabizi and obstruction of justice. ubungu ba nta murongo uri hagati yacu turi kumwe turumwe. We were investigating Emma's murder. Urabizi turabizi ko mushinwa ari we wamwishe wishe Emma. Aro bise Emma ngo yishwe na kira cya mushinwa. What happened? Na ura mushinwa bara ba 11 bara bagenda batagaragara n'ingabo za mushinwa. Wora ukeneye kumenya icyabaye. I'll tell you. Nakubwira uko byagenze. Ntabwo ngiye ngona na mushinwa. Arimo arangenda mbaza code ariko nanjye ntabwo ibya code mbizi. A few years ago, Imyaka mike yishize my boss at the time, mushinwa ari boss wanjye kumbe mushinwa ari seboja wa Cloud. son, who was drastically. Mushinwa aje kugira umwana urwaye. He had asked me to infiltrate the element. Yaramfashe gukusanya element zose zikoze code kugira ngo bakore code bavura umwana. They knew Emma was the leader of the Water Clan and knew where I would bump into. Bari bazi ko mushuti wawe Emma yari umwe mu bantu bazi by'iyo code. you used her? Bityo nagiye kureba Emma kugira ngo ame element zigize code. Waramukoresheje? My sister? No, Muvandimwe wanjye yaramukoresheje oya. I trained hard and emerged with the ways of the elements. Bari naritoje bihambaye cyane ku buryo nashaka kuba nanamuhatiriza akambwira element zigize code izarizo. Ariko ntabwo ngiye nigeze mbikora. Although Earth and Grandmaster permitted me to join the elements after passing my initiation, Earth kept his eyes. Emma naje kuba namuza naho twitorezaga mu barwanyi ba mushinwa kugira ngo azatubwira ibya code izavura umwana wa mushinwa. I renounced the 411 and pledged my loyalty exclusively to the elements. Zirangabo za 11 icyo gihe zari zitaraza ninjye wari muri charge yo gushaka element eshanu zose zigize code. Wrong. That the elements Bityo have naje kumenya ko arimo arashaka code kugira ngo ayikoreshe mu nyungu ze uriya mushinwa avura umwana we. stone. Bityo naretse Emma arigendera. Nanjye ndagenda mbwira boss ko ibyo bya code nayibuze ndetse nashobora no kuyibona. Biramenye ko umushinwa akeneye code ngo ayikoreshe mu nyungu zavura umwana we gusa. Kandi abandi bakeneye gukora code ngo batabarise.
akimara guhakanira mushinwa ko wamugenga w'umugambanyi bakwicesha ko kandi bahise banzura kumuhitana bamenye ko yanze kubazanira kode ku bushake. Yari yamenye ko bagiye kuyikoresha mu nyungu zabo bwite. Ahitamo kubabwira ko nta kode ihari ndetse atanayibona. Bafata umwanzuro wo kumwica. Basi ni uko byagenze. Yahoze akorana na mushinwa, we na mushinwa wahoze ari umwe, bakorana ari abanywanyi. Bamwise Cloud igicu. Basi hari avuye yambaye agapfukamunwa, avuye Juma w'imusanze yari imyumbati myinshi tera umwana biranga. Ni Cloud na Juma pagasi. Juma ni mubi amutera akantu awarisha. Juma tera Juma. Cloud bamushyiramo Juma tera. Cloud bamushyizemo. Uretse yaho sha bose ni mushinwa. Basi bari bamenye ko yabavuyemo atakiri mugenzi wabo, yiyemeje gukora ibyo ku ruhande yenga gusa sha. Urimo urababara nawe, urakomeye nubwo utsinzwe sha. Ntabwo iriya kode wayibuze bwanze kuba wayizana wa muginga we. Umugambanyi rero nahirwe rindi namuha. Umugambanyi akwiye gupfa, ndabeshya abajyama. Kandi ugapfa buhoro wumva uburibwe. Mushinwa yaramuteye basi. Ibintu byinshi. Muginga shamu muri karapfira hano buhoro buhoro sha. Baramuteye icyuma ni Cloud bamutonga ngo agume yapfe buhoro buhoro. I was sure as much left for dead. Bari bazi ko napfuye, bansize aho ngaho banjombaguye ibyuma. Somehow gusa hari uwanabaye. Hari uwamutabaye uwo munsi. I wanted to kill everyone involved in Emma's murder. Ndashaka kwica buri muntu wese wagize uruhare mu rupfu rwa Emma. Emma nawe baramwishe kubera yuko yari yanze gutanga za element 5 nyine zari bufashe mushinwa kubona kode. You are to blame. Wamuginga ni we nabirenganye. Wakako waratabaye Emma akagenda akabiko bakiri muzima. Yitaye muvangamo. I suspect 411. Babaginga ba 11 bakorana na mushinwa baramwishe kubera wewe. And you may have not direct. Nagwa akabiko waranavuze izina Emma mu matwi y'abari abaginga. Watumye bamumenya bamugendaho baramwica. Byose ni wewe wamuginga we. Yagize umujinya. Babiragije murekere wawe. We're nearly there. We're at the garden. Muri rano hafi n'ubustani. Don't delay. You don't Mwizu yaza muze ba 11 bo kwa mushinwa babari inyuma mu bimenye. and fire team. Mugerageze mugere hano vuba vuba. But stay alert. Niwe boss wabo. Area isn't. Niwe uhagarariza ndwanyi zikeneye kuba zatabara isi, zikeneye kode ngo zitabara isi. Ariko abandi bakeneye kode mu nyungu zabo bwite zigiye zitandukanye. Reports of multiple injured and several deaths. Abantu bakomeje gupfa uko bukeye uko bwije. Iyi si situzi bizagenda gute by'isi. Isi yarahumanye. Abantu barapfuye barashize karitsiye ninye, abakene barapfa batabasha kugura za nyingo. Mbe hano muganga wo bamufatiye. He hasn't talked. Muganga kumbe yaje gufatwa. He's got. Aba 11 bamugezeho. Muginga yo muganga yanze kutubwira sha. It was too easy to track you down. Muganga kukufata byari byoroshye cyane. And why aren't you talking now? Byabyize utubwira aho watanze ya element igize code. Twahirutse arimo yohereza ubwo barwanaga mu kabari. Muganga You tore apart your bioscanner and couldn't find the code. Yo muginga sana niba atadufasha kugira ngo tubone code. Have it. Nta kindi kintu twamumaza na mumaro we.
It's not yours to have. The code belongs to... ntago kode mugomba kuba mwayitunga. Kode ni umuti w'isi. Kode ikeneye kuba yajya mu maboko y'abantu bazima bakavura isi. Mwe mukeneye kode mu nyungu zanyu. Bayivurisha umwana wa boss, ubwo bundi wenda bagiye banayigurisha nyine. Ntago bakeneye gutabara. Ariko abandi bakeneye gutabara isi yongere ibi nk'uko bisanzwe. Sir, since you have someone who left... Kode muzigira muyibona mwabajinga. Go track him down. Yes, sir. we hayi kode turaho yohereje kode turahabonye. Sawa sha. Aho yohereje kode kumbi barahabonye. What should I do with him? Tumumaze kino mujinga se. Whatever is necessary. Icyingenzi cyari cyo cyose. Of course. Uyu ni wawe wana. Aritwa Biji. Ni wana nona ubu nge nawe. Ni ku mukino utangira aho bamwise Biji. Atemereye hehe muvandimwe. No. Oya mwana uyu musa. Oya mwana. No. Hey jama. Karamwaruye akagabo shaho. Bageze mu kabari nabo batumwe naho nduhagarariye indwanyi zikeneye gutabara isi ngo baze bafashe Cloud ndetse n'abagenzi be. It's been over 3 days. Yes. As long as it's been... maze iminsi 3 tugenda tubashaka mwana none turababona. Tangira gukurura arebe uko byagenze arashika. It was Dave. It seems to fall an interest in Cloud. Abacumi na rimwe baje bashaka Cloud ndetse bakurikiye na muganga. But Cloud is now safe with Water and Dave. They're heading back. Ariko ndabona Cloud aratekanye we na Ola ndetse na Dave bari mu mazi abiri. Call Earth and report your findings. Track the mercenaries. Reka dukurikire turebe ko twabatabara. Basi uko bababona. Batumwe na wa mwirabura uhagarariye indwanyi zikeneye kuba zatabara isi. Baze barebe Cloud, Ola ndetse na Dave babafashe kabara abantu bapfuye mu kabara. Wemba rundi wazaga hano. Kwagenda rubacunga ijisho kumbe uhagarariye zandwanye nawe hano wazikeneye gutabara isi. Hey Earth, I'm back. Yewe Earth bamwise Earth isi nyine. You asked. Apana Earth. Can you tell me what's going on? Wambwira n'iki kijyamberera? That both 411s and mercenaries. Ikipe ya 11 irimo iragenda ikurikira Cloud cyane. Cloud yabashe kubona nuza code cyangwa. Everything that we've been training for is coming to a head. Ibyo twamaze igihe twiteguye byose byamaze kuba byagera. Water sister Emma. Ati umuvandimwe wa Ola ari we Emma. Previous clan leader. Yamaze kwicwa n'abantu bamushinwa. I nearly forgot. Bityo rero Ola niyo mpamvu akeneye kuba yahora. Bano bari kugenda kuri Cloud kugira ngo ababwire niba Emma yarabasiza muhaye code. Bas. Something troubling you, Earth. Sari cyane bakiri mu cyo kirimo kigutesha umutwe ra. I think our clan may have gotten involved. Nakeka turi mu byago. Abatabazi b'isi. But we may be the only ones to save them all. Ndetse nitwe twenyine dushobora kuba twatabariye isi nidukomeza tukarwana. Ariko nidusubira inyuma isi iraza gukomeza biba yajya abikurushaho. Kubwiye hano hasigaye hatuwe n'abantu bake n'abahari bitsemba mu mazu ni gutura mu myobo nk'amafuku. Udutsiko hari uwazaga twamubonye kuri moto agenda kuri bagenzi ba Cloud. Yaje kwa mushinwa. It's good seeing you again. Niza kukubona yeni. Amwise yeni ni umugore. She's expecting you. Baba wabibonye cyane rwose. Vayo twari tugutegereje vayo. Amwise madamu yeni. Hello, Yan. Muraho yeni. I hear you have vital news. Nubyo ngo ufite amakuru meza. Given the code to Neil. Ukeneye kuba wahabwa code. Not only Nayo mbwire kuri abita Cloud ari ufite code. you're good at what you do, Code yo
kuko ubaye wayibonye ugatabara umwana w'umushinwa ni ibintu byiza cyane. Claude yari afite kode, dukeneye kukuzanira kode ukavura umwana. Bandi nabo bakajya banayigurisha tayari bayigurishwa. Nubwo niba babona kode ntabwo bari wivurisha umwana ngo ishire, ahubwo barazajya bakomeza banayigurisha abandi nyine babaha gake gake. Yene yagarutse hano ubwo muri quartier yatuwe n'abantu bake kubera abantu baragiye barapfa barashira. Kumwe muhurira mu isoko muri benshi, muhageze mwese mwahita mupfa kuko umwuka ngo wabaye muke. Uwo hari nawe urahindanye, hari kitwa air pollution. Aje hano mu kabara madamu Yeni bamenye ko Claude yaba afite kode. Kumba baracyagenda Claude, Emma ndetse na Dave bageze imbere. Kumbe hano bageze mu ikaritsiye hari abari imbere. Claude turagira ngo witange. Doesn't look like it now, does it? Mwana njye nta nubwo meze neza mwana nyene y'urukingo. Claude kumbe intege ziri gushira akeneye rwa rushinge babatera. TG? TG, What happened to you? bimeze bite? Friendship's come at a cost, Neil. Buriya ubushuti hari igihe bujya bugurwa. Claude we biramwise TG. When your friend betrays you and defects. Cyane cyane inshuti yawe yakugambane kubw'amafaranga ntibizagutungure. Kumbe ari mugenzi wabo bitaga TG. Sorry. Yagiye muri babandi bita 11 n'ubundi abakozi ba mushinwa nyine bose ni 11. I'll show you sorry. Yangani musaza mwatake sha muginga aduhereze kode dushyire boss batwishyure basi. Ndetse Claude we ntabwo ameze neza akeneye rwa rushinge nta mbaraga basi. Kagenze kabo kiswe TG kabagambani. Mortal Kombat de code niko bayise, niko bayise. Bimeze bite? TG yabagambani ari mugenzi wabo bitaga TG yabagambaniye kubw'inoti kubw'umufungo. Buriya buri wese wakeneye kuba nyiri inoti we. Hano aravuye aracanga ndabamara. Tera basi. Komako kanya bagenzi ba Claude baraje, harimo undi bise Earth n'abagenzi. Tera bimeze bite? Bagenzi ba Claude bagereye mu gihe, harimo no uhagarariye umwe bise Earth. Duce uwo mwana birakazi baciyeho basi. Claude ameze nabi. I think he's running a fever. Yewe muri wabaye mwinshi akeneye urushinge. Take him to the monastery. Mujyane His bioscanner's not working. mu gatsimbo kacu turebe ko twamufasha. Meze nk'uwasinze uko bose bapfa iyo batabonye rwa rukingo bagenda bapfa buhoro buhoro. Something in your vision. Wood, fire. Wood, fire. They more than likely bakurikira bano baginga babica. find out what Doc did to Cloud. Bas. Follow the four. Bano baginga ba 11 mugomba kubakurikira. Tumenye iki kijya mbere. Not worthy to speak of her, let alone say her name. Guys, just Wemva mutuze mbona muginga tongera no kuvuga izina rya mushiki wanjye Emma. pay attention. Why don't we Mutuze mwana. Mwere gushwana just Just stop. wala wishwana na Claude. Ntabwo yigeze yifuza ko umuvandimwe wawe yapfa mu byukuri. Mwishwana.